try to see it yours, but there's always more. There's always more. 2 or 3, 7 11. Where's my heaven? I'm so messed, maybe obsessed. Music flows, jewelry it glows. Many things, many stinks. Future with some milestones. I only want the last 8 say not short, urge full. No, it's all in soul. It's all in soul. Time and time and time and time and time. I'm in space. Time and time. That's some face. Time and time and time and time and time. Drum and bass. Time and time. What's big? What's long? In a song that slips on my tongue. It's all about those stupid things on which man thinks. Instead of living his life, loving his love, saying his prayer, learning to feel. Yeah, those are real. Space and time, they don't exist. It's all about how much you know. So don't you ever stop, 'cause you'll never reach the top. So don't you ever stop, 'cause you'll never reach the top. Hey! Time and time and time and time and time. Time and space. Time and time. That's some face. Time and time and time and time and time. Drum and bass. Time and time. Time, 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 time. Time and time.
Poštovane dame i gospodo, i ovi ovdje malobrojni, ali i oni mnogobrojni pored TV ekrana u direktnom prenosu Bosansko-hercegovačke televizije. Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas iz Narodnog pozorišta u Sarajevo i zaželjeti vam dobrodošlicu na svečanost dodjele nagrade za doprinos očuvanju kulture sjećanja, modula memorije, kulturološkog programa Međunarodnog teatarskog festivala MES. Šta je zapravo modul memorije? Prvi put realiziran je 1996. sa idejom suočavanja sa prošlošću, a na temelju umjetničkog izraza. Pitanja koja je postavljao promatrana su kroz prizmu umjetnosti, posebno istražujući relaciju između rata i umjetnosti, odnosno efekte rata i općenito radikalnih situacija na umjetnost. Zanimalo nas je i pitanje načina pamćenja vlastitog iskustva. Održava se svake godine od 6. aprila do 9. maja. Osnovni cilj modula memorije je očuvati sjećanje na tragičnu prošlost Bosne i Hercegovine, ali i prepoznavanje kulturoloških i umjetničkih vrijednosti koje su nastale u periodu opsade grada. MES kao institucija, čije djelovanje jednim dijelom profilirano upravo u danima opsade Sarajeva, ovim projektom s jedne strane podsjeća na vrijeme u kojem je umjetnost za građane i građanke Sarajeva bila i motiv i način egzistencijalnog opstanka, a s druge strane nastoji očuvati neke od vrijednosti koje je umjetnost pokazala u tim teškim vremenima. Iz današnje perspektive neosporno se radi o kulturnom nasljeđu koje je potrebno sačuvati kao posebnu vrijednost. Ova vrsta projekata postavlja se kao imperativ posebno danas, u vrijeme kada se tragično stradanje građana Bosne i Hercegovine, genocid i agresija na našu zemlju nastoji izbrisati iz kolektivne memorije. Na taj način, ne samo da bi bila učinjena nepravda svim građanima Bosne i Hercegovine, već bi se otvorio i prostor za nove manipulacije. Bez namjere da ostanemo okrenuti prošlosti, smatramo da je očuvanje pozitivnih vrijednosti spomenutog perioda veoma važno za kreiranje pozitivnog kulturološkog identiteta naše zemlje. Projekat se posebno fokusira na umjetnost kao spoj estetskog i etičkog. Tako je i 2018. ustanovljena nagrada za doprinos očuvanju kulture sjećanja. A da su etika i estetika srž i ovog programa i ove nagrade svjedoče prethodni laureati Milomir Kovačević-Strašni, Ron Haviv, Paul Love i ove godine Jasmila Žbanić. Na početku večerašnjeg programa čuli smo legendarni sarajevski bend Sikter i njihovu numeru Time and Space. I nije slučajno da su večeras sa nama, jer njihova saradnja sa Jasmilom datira upravo iz perioda rata kada su radili muziku za njenu studentsku predstavu. Posebno su se okupili za ovu priliku nakon 4 godine od oproštajnog koncerta, pa možda im baš ovo bude i poticaj da naprave nešto novo. U godinama poslije rata Sikter je radio muziku za kratki dokumentarni film Jasmile Žbanić, Noć je mi svijetlimo. Enes Zlatar je snimao muziku na filmu Grbavica, a Igor Čamo, također jedan od članova benda, radio je zvuk gotovo na svim Jasmilinim filmovima. U nastavku pogledajte kratki kolaž iz nekoliko filmskih ostvarenja naše sjajne redateljice. Ne znam, da te pitam, da li imaju duge kose, da li traperice nose, da li vjeruju u Boga, da li uzimaju droga, da li ima smoga i kod njih na planetu dive li se nama, jel nam želimo... A znaš šta bi ja pravo volio? Volio da imam svoje ljude, svoju firmu. Radili bi za meni, radio bi s kamatama. Kupio bi mečku S-klasu. Tatanena stakla, aluminijske felge, široki gume. Ne znam, imao bi svoje tolerante. Da te niko više tako ne prebije. Danas sam ga tražio s pištoljem. Evo kad ga ufatim, u šupak ću mu ga ugurat, majke. Jel ti tu? Jes, što? Daj mi ga. Ostaće kod mene dok se ti ne smiriš. Daj pištolj. Neću. Vrati pištolj. Ako sam ti drugarica,
Ostavit ćeš ga. Dobro, čuvaj, molim. Hoće li primat ko izbjeglice nas Bosance? Nek me prime prvog, ovdje nemam plana, kuće, stana, životnog elana, ni volana da vozim. Ovdje mi je neugodno, al kod vas ću da prosim. Nek nam vrate Elvisa, Hasana Bruslija, a evo im silikoni, atomska i cija. 6th of July 2011, reading material for the flight and tourist guidebook to Bosnia and Herzegovina, Govina. You should have gone to Fiji with your sister. Everyone goes to Fiji. Please take care of yourself. Don't do anything stupid. The Villain of Las Spa Resort, just 5 kilometers from Visegrad town, has decent accommodation, a perfect spot for a romantic evening. I have a reservation. Passport. Dear Tim, let me thank you for your guide to Bosnia and Herzegovina. If I'd known what happened in Hotel Villain of Las, I would not have booked a room there. I know what happened there. If I include that information in the guidebook, no one will come, and I didn't want to blacklist the whole community. I didn't really know you could just clean up a place and then pretend that nothing ever happened. What are you doing here? Who do you work for? No one. I'm a tourist. When I walk through the town, every person that I see, I think, what did you do during the war? Did you participate or you just watched? Never can that be told. For those who saw and lived through it, who lost the gift of words. And those who are dead can tell no tales. As I said, they have been issued an ultimatum. Aircrafts are on standby and ready to launch an attack on all positions held by the Republika Srpska army. Evo nas 11. jula 1995. godine u Srpskoj Srebrenici. Poklanjamo srpskome narodu ovaj grad. Ljudi, baza je puna. Niko više ne može ući u bazu. Svidio moje. Darik, svidio moje. Nema potrebe da ginu vaši. Ni vaš muž, ni vaša braća, ni vaši komšije. Gdje ti uniform? Smo civili. Pa s kim ratujemo 4 godine? Jebem vam, majku vam jebem. S kim? Sve civili. Za vaš opstanak tražim da svi vaši muškarci pod oružjem predaju oružje Vojsci Republike Srpske. Kad smo preživjeli 3 godine rata, preživjet ćemo i ovo. Samo bez panike i propustite malu djecu i žene. On je svoj plan napravio davno. Ljudi idu tamo gdje je bezbjedno, to smo se dogovorili. Zeiden dat we de cijfers niet moesten opnaaien. Start leaving the base in an orderly fashion. What is the point of having an ultimatum if you don't deliver? Ne smije, možeš mu povesti moje sinove iz baze. I da ubiće i Srbija koji nađu. Ubiće i mene. Colonel Karamans, they are killing people outside. What difference does it make whether the Serbs kill us or you do? Slušaj me, znam da boli ovaj sevdah čudne ptice. Dokad ćeš
biti otud, otkud stižu izbjeglice. Ti si veći od svog straha, ti si jači od tuge. Čovječe, pusta ti je zemlja, a tebi se ne ide. Pukni sad, nek se slomi, tebi malo treba snage više. Mijenjaj se, pruži korak, nešto novo da prodiše. Ti si veći od svog straha, ti si jači od tuge. Čovječe, pusta ti je zemlja, a tebi se ne ide. Tebi se ne ide. Upravo smo čuli numeru Čovjeku moje zemlje, autora Damira Imamovića u pratnji violinistice Ivane Đurić. A Damir je također imao priliku sarađivati sa Jasmilom i to kao autor muzike za TV film U zraku koji je Jasmila Žbanić radila za TV Arte. Jasmila Žbanić je bosansko-hercegovačka režisirka rođena 19. decembra 1974. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Akademiji scenskih umjetnosti, također u Sarajevu, na odsjeku za filmsku i pozorišnu režiju. Osnivačica je Udruženje umjetnika Deblokada. Prije nego je upisala akademiju, bila je angažirana i u festivalu MES, kada je započela i suradnju sa Peterom Schumannom i Bread and Puppet teatrom iz Vermonta. Producirala, napisala i režirala je više dokumentarnih filmova, videoradova i kratkih filmova, među kojima je i njen prvi igrani film Grbavica, koji je 2006. godine na Berlinaleu dobio nagradu Zlatni medvjed. Osim Zlatnog medvjeda, na Berlinaleu osvojila je nagradu Ekumenskog žirija i nagradu za mir. Nagrada Veliki pečat za film Slike s ugla u regionalnoj konkurenciji Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Zagreb Docs. Zatim 2 puta osvojila je nagradu Soroš Centra za savremenu umjetnost za filmove Autobiografija i Poslije. Film Noć je, mi svijetlimo dobio je specijalnu nagradu na SFF-u 1998. za dokumentarni film te nagradu žirija New York Expo Film Festivala 1999.
Tu je i nagrada Special Mention na Alpe Adria Film Festivalu za dokumentarni film Crvene gumene čizme, kao i plaketa Kantona Sarajevo 2006. Nagrada za ljudska prava na 21. Sarajevo Film Festivalu za dokumentarac Jedan dan u Sarajevu. Pored spomenutih, u njenoj filmografiji su i filmovi Quo Vadis Aida, Za one koji ne mogu da govore, Otok ljubavi, Na putu, Rođendan, Ljubav je. Među filmovima na kojima je ostavila svoj pečat je i dokumentarni film Sjećaš li se Sarajeva 2003. na kojim je sarađivala sa autorima Nihadom i Seadom Kreševljakovićem i Nedimom Alikadićem. Iako faktografija kaže da su zajedno radili na ovom filmu 2003. njihovo prijateljstvo i saradnja seže još dalje u prošlosti i zbog toga mi je zadovoljstvo pozvati da vam se obrati direktor Međunarodnog teatarskog festivala MES Nihad Kreševljaković i da ovogodišnjoj laureatkinji nagrade za doprinos očuvanju kulture sjećanja modula memorije Jasmili Žbanić uruči nagradu. Dobro večer Jasmila, dobro večer svima koji su ovdje i koji nas pratite putem Bosansko-hercegovačke radiotelevizije. Umjetnost jeste značajno doprinijela da pored svih užasa u kojim živimo, povremeno osjetimo i neku ljepotu i nadu i da kroz nju pronalazimo neko izgubljeno dobro u sebi. Opet živimo u vremenu koje je po jednoj bolnoj činjenici slično onim danima kada je u periodu opsade u okviru festivala MES pokrenut program Model memorije. Ta bolna sličnost ogleda se u suzama u tome da svakodnevno na drugi svijet ispraćamo naše prijatelje, komšije, rodbinu, roditelje, sugrađanke i sugrađane. Nećem zamjeriti Jasmila da ovaj govor počnem sjećanjem na neke od njih, na ljude koji su zadužili na svojim životima i svojim djelima. Odšao veliki glumac Dragan Jovčić, odšao je naš Miralem Zvučević, uvijek nasmiješeni montažer i pedagog, veliki prijatelj svih nas. Odšla je Vesna Ljubić. Jasmila je tek treća rediteljica u dugoj historiji BiH filma nakon Vesne Ljubić i Suade Kapić, koja je snimila dugometražni igrani film. Kasnije će se pojaviti Ida Begić, a zajedno sa ličnostima kao što je pokojna Mirjana Zaranović, one su krčile put kroz patrijarhalni svijet filma. Dok smo se pripremali za ovu večer, odšao je naš Jovan Divjak. Kao da mi neko kaže da je iz Sarajeva odšao Trebević, napisala Jasmila. Ovo je čovjek zahvaljujući kojem smo živi, zapamti to dobro, govorila je kćerci svaki put kada bi srela Jovu. A ja Jov na to odgovorio, ne maltretiraj dete. Jovan Divjak bio je prijatelj, podrška, inspiracija, čovjek koji je obrazovanjem gradio Bosnu i Hercegovinu. Bez Jovana Divjaka teško je doživjeti i zamisliti ovakve događaje, premijere, književne večeri, izložbe, a koje je redovno posjećivao dajući nam podršku. Jovan Divjak bio je čovjek koji u najtežim vremenima naše historije, kako napisa Edin Krehić, želio nas vidjeti sa knjigama, a ne sa puškama u rukama. I bio bi sretan večeras. Ovih dana, kao u izvještaju iz opsjednutog rada poljskog pjesnika Herberta Zbignjeva, groblja rastu, smanjuje se broj branilaca. Ali odbrana traje i trajaće do kraja. Kao u pjesmi Herberta Zbignjeva, još samo naši snovi ostali su neponiženi. Modul memorije od početka nadahnut je tim snovima, zagovarajući važnost sjećanja općenito, a kao osnov za kreiranje kulture sjećanja preferira umjetnost kao najvažniji trag o prošlim vremenima. Kultura sjećanja je još u razvojnom procesu ovdje i njen najveći neprijatelj je ono prokleto ali. Nama ovdje u Bosni i Hercegovini neophodna je kultura sjećanja kao način da se dođe do istine i pomirenja i vjerujemo da u tom procesu umjetnici i umjetnice imaju veliku ulogu. Jedna od njih je Jasmila. Jasmilu poznajemo svoje 18. godine kada sam je neke tamo 93. ili 4. godine upoznao u kancelarijama festivala MES
i da nije postala sve ono što je postala u međuvremenu, da nije postala javna ličnost, izgledalo je kao osoba koju upamtite kad je jednom sretnete. Tako sam upamtio njenu mamu Almu, divnu ženu koja uvijek svoju kćerku podržavala u svom radu. Koliko znam, neće mi Jasmila zamjeriti, ni na tome što ću reći da ova nagrada koju dodjeljujemo njoj dobrim dijelom je nagrada za sve one ljude koji su radili skupa sa njom. Kao u našoj poznatoj bosanskoj izreci, da iza svake uspješne žene stoji uspješan muškarac, moram izdvojiti Damira Ibrahimovića. Sjećam se naših susreta neposredno iza rata 1997. godine u njihovoj maloj videoteci na Marin dvoru. Tu se vodili u turobnom okruženju vrlo uzbudljivi razgovori o umjetnosti, filmu i fudbalu. Sjećam se da su neki mislili da je Damir ima neki ozbiljan posttraumatski sindrom nakon što je napustio odlični posao u nekoj banci i odlučio se zajedno sa Jasmilom i Sabinom Arslanić-Nikšić pokrenuti udruženje građana ljubitelja filmske umjetnosti, nazvano po najznačajnijoj riječi za sve nas koji smo bili opstati deblokada. Ko nije dobro poznavao Jasmilu, teško je mogao zamisliti da će ime tog malog udruženja pojaviti se na velikim ekranima Američke filmske akademije, filmskog festivala u Berlinu i da će općenito postati jedna od najuspješnijih producentskih kuća u Europi. Sjećam se kad su dobili male podrumske prostorije negdje gore na Brijeci gdje se i danas nalazi. Prvi važan događaj koji se tamo dogodio nije bio ni početak nekog filma, ni pozorišne predstave koje su kasnije radile, ni edukacioni program, ni radionice za mlade poput onih koji će organizirati u Stocu i širom Bosne i Hercegovine, nije bila ni neka građanska akcija poput one kad su digli svoj glas za stanovnike Gaze ili za prava žena, žrtava silovanja, njih 20.000 pod sloganom za dostojanstvo preživjelih. Pokrenuvši javnu raspravu te inicijativu za izmjenu zakona o civilnim žrtvama rata, priznajući taj status i silovanim ženama. Prvi događaj organiziran u tim malim podrumskim prostorijama bilo je vjenčanje Jasmile i Damira. U to vrijeme nastaje prvi kratki igrani film Jasmile Žbanić Ljubavi. U njemu se pojavljuje Damir kao fudbaler i Jasmila kao žena. Ne spominjem ovo kao usputni podatak. Naprotiv, spominjem ga kako bih naglasio da je sve ono što su Jasmila i deblokada radili od svog početka nastajalo iz ljubavi, sa ljubavlju i duboko sam ubijeđen da je ta ljubav i posvećenost toj ljubavi najvažniji razlog Jasmilinog uspjeha. Jasmila je primjer umjetničke i ljudske posvećenosti, hrabrosti, koja u potpunosti objedinjuje najviše estetske i etičke standarde. Zahvaljujući ljudima poput Jasmile, možemo se nadati da će neki od mladih ljudi ipak ostati i u ovoj zemlji. Volio bi i da mi sami napokon počnemo poštivati velike ljude iz našeg komšiluka. Zbog toga, ispred programa Modul Memorije festivala MES, za njen sveukupni umjetnički rad, za doprinos kreiranju kulture pamćenja, afirmaciji ljudskih prava i sloboda, te uspostavljanju temelja za bolje uzajamno razumijevanje među ljudima i za ljubav. Nagradu za doprinos očuvanju kulture sjećanja dodjeljujemo Jasmili Žbanić. Hvala mi. Nismo preživjeli koronu, jel tako? Možemo i ovako. Hvala ti puno. Mogu li zamoliti da me pričuvaš da... Sreća da sam napisala nešto, jer toliko sam dirnuta svim ljudima, time što si spomenuo sve te divne ljude koji su nam bili važni u životu, cijelu našu istoriju i priču. Hvala ti puno, Nihade, ovo je izuzetno dirljivo. Ja ću reći ono zbog čega mi je ova nagrada izuzetno važna. Veliko mi je priznanje jer dolazi od ljudi čiji rad na kulturi sjećanja izuzetno cijenim. Kad počnem raditi film, prije svega mislim na sadašnjost, jer želim praviti filmove koji su za ljude danas.
onome što nas muči danas, pitanjima na koje nemamo odgovor, skrivenih stvari koji se trudimo ne dirati, svega onoga što nas oblikuje kao ljude. Ali ovo naše danas zaista je uslovljeno jednom velikom traumom koja nas progoni i koju nismo zaliječili, a koja nastavlja da oblikuje našu sadašnjicu, a to jeste rat. Zvuči isprazno kad kažemo ne trebamo učiti o prošlosti da se više nikada ne bi, kad kažemo da trebamo učiti o prošlosti i da se više nikad ne bi ponovilo, ali vidjeli smo da sada to nikada više nismo naučili, ne znamo kako da postignemo. Možda je problem u našem sistemu učenja. Možda i kod nas i u svijetu imamo previše filmova o ratovima koji ne prikazuju istinu i kompleksnost rata, često veličajući ga na način koji nas nije dovoljno pripremio za sve ono što užas rata znači i donosi. Quo Vadis Aida je moj prvi ratni film. Iako ljudi često kažu dosta filmova o ratu, u Bosni i Hercegovini su zapravo snimljeni svega 3-4 dobra ratna filma, a to nije dovoljno da bi se spoznalo sve ono što rat čini ljudskom biću i da bi se odgovorilo na pitanje zašto se desio i zašto su se toliki zločini desili. Koliko danas rat utiče na našu stvarnost, negiranje zločina iz prošlosti prati diskriminacija u današnjosti i da bismo znali govoriti o današnjici trebamo pokušati razumjeti i emotivno spoznati ono što nam se desilo. Hvala vam za ovu nagradu. Ja se nadam da će potaći posebno mlade ljude da vide ne samo Quo Vadis Aida nego i druge filmove koji su nastali kada se neki od njih nisu ni rodili. I ne zato što mlade treba opteretiti prošlošću, nego naprotiv, treba prenijeti iskustvo upravo zato da se oni ne bi morali boriti sa kosturima prošlosti i da bi mogli biti slobodni. Hvala još jednom. I ja ću samo još osim Damira i Sabine koju spomenuo, spomenuti moju ekipu iz Deblokade, Narcisu i Mirzu i sve one ljude koji su mi pomogli da dođem tu gdje sam. Tu mi je brat Kemo i Harsa Pašovića koji je bio i moj profesor i koji mi je puno značio u toku rata i opsade Sarajeva da učim koliko je važna, koliko je kultura važna za naše ljudsko dostojanstvo. Hvala Nihade puno. Rano ljuta, pritisla me teška tuga. Na trenutak i pomislim da si sada neka druga. Hej, grbavice, bolna si mi, izdaleka gledam ulice tvoje. Tamo su slike djetinjstva moga, tamo je sve što je moje. Ko život cijeli, miljacka dijeli, mene od krila tvog. I ne znam kad ću, ali znam da ću doći do doma svog. A onda željim, stadion gledam, vidim ponos tvoj. Život ću dati, al tebe ne dam, jer ti si život moj.
Ne budi tužna kad čuješ pjesmu, bol što naša srca mori. Jer svaki od nas što pjesmu pjeva, do zadnjeg se za tebe bori. Ko život cijeli, miljačka dijeli mene od krila tvoj. I ne znam kad ću, al znam da ću doći do doma svog. Zbog tog bola kad sa Bristola na tebe gledamo, zbog ove pjesme nazad se ne smije nikom te ne damo.